F'Malta inħossni milquh dejjem daqs li kieku ninsab f'dari. Hekk qal il-President tal-FIFA Gianni Infantino kif dalgħodu wasal f'pajjiżna l-ġurnata ta' impenji fejn fost oħrajn tard filgħodu illum Infantino inawgura l-ewwel FIFA Arena Mini Football Pitch tal-5-a-side fil-kulleġġ tal-iskola primarja Marija Reġina f'San Pawl il-Baħar. Dan il-pitch u wieħed minn sensiela ta' 1000 pitch li l-FIFA tħallas f'komunitajiet differenti madwar id-dinja bilan li jipprovdu spazji sikuri u inklusivi għat-tfal biex jilabu, jitalmu u jikbru fil-waqt li tippromovi wkoll l-iżvilupp u l-edukazzjoni tal-futbol. This is a place where girls and boys can spend time, can enjoy, can stay together, can cherish something very special, because this is not just a ball. This is not just an instrument to play football. This actually is something much more special. You see? She has the ball now and she's smiling. Before she was looking seriously, now she smiles. So this is actually a magic tool to transform human beings, children, and those who remain children like all of us for their whole life, into happy. Għal din l-inaugurazzjoni, Infantino kien akkumpanjat minn żewġ ambaxxaturi tal-FIFA u leġendi tal-futbol tal-passat, l-ex players internazzjonali Taljani Fabio Cannavaro u Christian Vieri. Infantino kien milquh f'Malta mill-President tal-MFA Bjorn Vassallo li hu ħabib antik tal-President tal-FIFA fejn ħadem fl-uffiċċju tiegħu fir-rwol ta' direttur tal-FIFA għall-assoċjazzjonijiet membri tal-UEFA bejn l-2016 u l-2019.